من پرسی. من ناوی پرسی سلاف دبیجه. Okay, Percy. And people that I've never met from Kurdistan, I would love to say welcome. Düşman mübarek nerede? Kavanı xeleki. Are. Her Kürdü Are be çima bir. Çima. Erbici Kurdu Kurdistan, ara Kurdistan'ı der Are. her Are. Şu evci ke Osman, evci feri Almani dibe. Çen gotine Kurdi fer bu, dama gul merdine bu. İcaz be spas zor spas zubuk zuzu. Ya zuzu, come. Let's go. Zuzu. What's your name again, my friend? من پرسی. من ناوی Percy, Slav dibêje. Okay, Percy. Navê min Mustafa ye. Mustafa. Yeah. Nice to meet you too. Şwa em ji bajarekî datim hevdûr ulo çêbûm. Ew ji teksiyê debû. Rabûm okay mukawer heyriya me yekê em ji teksiyê da ketin divêm dîsa teksek din swar ba tana wem harin te dît cê gu ez lê û hostêla gu ez lê. Min got me şewa mir e teksiyê bixwe alî min got ji bo ew jî pera jî nede hema yanî tu bikinekî hinkî ecnebiya re cira wan nexweşin. Êm ez bêtirîn ke pişkî zimanê erebî zanim ji ber. Ji wan ava em dirin hela hostêla me ew jî li wê de kêyî. Ew jî li şevşawin bû, ez jî li şevşawin bûm îro. Ev hinek gerek nav bajarê sûka kevin de hinekî. Şevê jî xelkînekî jî çûn hatin kêm bûyî pîçekî şopa xelkê jî kêm bû ji ber şev gelkî ew çûn hatin tineyî. Ev jî xwaringeh in. Hûn bibînin be dîmenê êvarî çawan in. Her wisa in. Ji ber hûn dibînin bê evza boqana çawan e hûn bala xwe dêne cira wan nexweşin rasê gonetê hinkî yanî ne diriya GPS bibe wekî ne pişkî şareza be hinkî şev dernaxe. Bi taybet hinkî şev dikev artê û dikan wan tên girtin gelkî me re nemarê dir ser. Ji ber vî havî. Helbet cîn henin hîna şopa xelkê lê hey yanî yek wan da nabe. Experience with that. Ev grupaya ana me biharin mat çawan binerin mat çawan ji ber heyê. Nizam. A lot of people are coming with us to Good. watch the match. Okay. And, they're gonna support Morocco. Yeah, of course, I'm Morocco. just kidding. Just kidding. Some of them, like there's a Brazilian girl. Okay. Of course, there is some people. Probably they will support Brazil. Yeah, of course, yeah, because I see the flag. By the way, you're speaking Kurdish now. Yeah, Kurdish, Perfect. yeah. I would love to say something to Yeah. Kurdish people. Assalamu alaikum, all my Kurdish friends and people that I've never met from Kurdistan. I would love to say welcome to Morocco. We are brothers. We love you. We are always like open to meet up to share all the beautiful things. And I'm really happy to meet up with Mustafa from Kurdistan. Thank you. And we feel lots of love. Thank you, thank you. Pleasure. My pleasure. I appreciate that. And Yeah. can you teach me something I can tell them in Kurdish? Yeah, Slav, Slav? yeah. Slav. Hi. Slav. Hun Chawanin. That means how are you? Hun Chanawun. Hun Chawanin. Hun Chawanin. Yeah, exactly. Hun Chawanin. Navemin, my name. Navimin. Navimin Sufyan. How can I say welcome to Morocco in Kurdish? هم بخير هاتنن موروكو بخير هاتنن Oh my god, that's so difficult for me. بخير هاتنن طنجة Bekhair Hatinin Tanja. أبي جوا خورد بكردي داخل Thank you so much. هاي كاميرا هاي الو معك واحد صديقك هنا düşman mübarek nerede? Kavanı xeleki. hostela go amre ki soaldan do xawalani veleki. Ma çan beka çawani yana iro iro kayo xoş be.
آتن برازیلی داغوان دیه آراه قرآنی او جی تجوان دیه خرجي والدر بنن حياني باش دوادس في بكيش خويك بيكي انا حالي حاضر بو شو مرسله بوانا شو تخصن اف الاي مغرب اري دار كردو ببا اري بس ما بر من تخص من صان آه. تشد تزود اري راس مديت ها صار خوش اري ده باشا تلفرون اشتيه اري ده باشا سرسري فش حال برا شكو داري ايه ما خلكي رجافان مش حسك يمي حسك ايش حسك تي من باشور سليماني سرسري شعبي سرسري برا تناز محمد ناس كم هات برا شو انتنا اري ده باشا سرسري هاش خايب برا سرسري وغربه كي تشخرات ورطوان وابد شي مغربيات شي الفيدك يرون اشتيه او جي هناك على على مغربي شادن خوش خربه بن لتاني شاوي جي على كردستان جي جامير على كردستان جي بيفدانيه جامير واربدك دروينج يكي شي وكارج الفيدك Hi. Hello. Can I ask you what you want to draw? I'm drawing this one. Okay. This research between this and this. Mohammed chose this one. Okay. Good. Thank you. Good luck. I appreciate it. Yeah, thanks. دخوازه او بكي دخوازه هناكي دخوازه او بكي رسمه تشيك او جي قداي ورن باما كرمك ورن با محمد بامن عزيو بشين نجي خوش فاي كك محمد المغربي طنجة ايه هات فاي انستغرام بدوانا مش بلا كراز بيجم اربيجي كردستان على كردستان درخ اريش خو كردستان جي بدك دانيه ومدبينن حرسي آلن مغربي أرجنتيني وكردستان دانية محمد خدي بكفتيريا هاني ينه بكري جامر شوفا تسبيل برازيلي أو هاجي على برازيل سبستاوي أو برازيلي أبدي بدك يبقى حاضر بهم شوفا مغربيني ماروكي وفاي محمد جيفاي روش حيانا هو بين رقم مجلس كاج مالشير بقولك بقولكي الى هيك بكيه دالاليسكي هاك يك بكي فيدكي الكافتيريا كاج محمد بازار طنجة وعمل جوار اسمع خبطاوية هاي خلاص شوفا درجة جيجي ساكنينه پشتی لیزی داوی هات ناوی کفتیریا وی جیبایه اگو خست باجار طنجایی کار به ویدکه بیجی کی خوشه شو افجي كاكو عثمانه افجي فيري الماني دبه بخر كيفيده كي افجي كارابي دورينا ويجيس كتشاوي Wie war das Spiel? Es war Besonderes, aber ich wünsche Marokko gewinnt, aber ja, 1-1 ist okay. Okay, ja, ist okay. Ja, zufrieden mit Brasil, das ja, aber es war ein starkes Spiel und genau. Marokko war gut und Brasil war gut auch, aber ja, ja gut, gut. Okay. Ja. Dann bist du zufrieden mit, ne? Nicht 100%, aber ja, mit Brasil, ja, die nächste spielt, ja. Ja, okay. خوات بسيكي رازيمه اجبروا برازيل جينا عندك ونزلت وازا زاكن حياني ليش يقدن ليشون يقدن خوشيه نخوش سنك يعملوا بحث يمكن نخوش كي موجي مربش دار بكان شاوايه هاي يلو تشيبو بحمديه من المغرب من طنجة من موروكو نخوش عملوا بين بكاني اتموسفيري جو شاوايه من خوشيه